Ассалому алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. феълан дар саросари мамлакат маъракаи ваксинагузаронӣ бар зидди бемории COVID-19 бо маром идома дорад ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои гуногуни ваксина дастрас гардидааст. Ин тадбир дар ноҳияи Рӯдакӣ низ бо фарогирии доираи васеъи аҳолӣ идома дорад ва барои гузаронидани ваксина ва муолиҷаи беморон дар беморхонаи марказии ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. чанд рӯз боз дари утоқи рентгенӣ ки асосан барои ташхиси ҳолати шуш ба ин ҷо ниёзмандон меоянд бенавбат поист. табибон ҳам аз сабукшавии кор ва камшавии гирифторони бемориҳои вобаста ба шуш дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳарф мезананд. ба таҳлили олдонҳо дастрасшавии ваксина ва фарогирии аҳолӣ ба имгузаронӣ дар саросари ноҳия хуруҷи COVID-19-ро коҳиш дод ва бо гирифтани вояи дору аҳолӣ солимии худро тавонистанд то ҷое ҳифз намоянд. баъд аз фаро гирифтани ваксина дар ноҳияи Рӯдакӣ авҷи беморӣ бениҳоят коҳиш ёфтааст. қариби 50 000 шаҳрвандони ноҳияи Рӯдакӣ аз ваксина гузаронда шуданд ва имрӯз дар ноҳия бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан пешвои муаззами миллат ба ноҳияи Рӯдакӣ зиёда аз 100 000 ваксина аз ҷумлаи Коронавак, AstraZeneca ва Moderna ворид карда шудааст. табибон мегӯянд ки гирифтани вояи ваксина зидди коронавирус омили калидӣ дар бартарафсозии пурраи ин бемории сироятӣ буда хушҳолкунанда он аст ки дар марказҳои саломатӣ ва нуқтаҳои алоҳида мувофиқи хоҳиши шаҳрвандон навъҳои гуногуни дороҳои зидди вирусӣ дастрас аст. дар баробари доирсозии маъракаҳои густурдаи ваксинагузаронӣ ҳамчунин дар беморхонаи марказӣ ба таври кофӣ ваксинаву дигар дороҳои зидди беморӣ ва маълулу маводҳои безараргардонӣ захира карда шуданд. табибон ҳамеша омодаанд то ба нафарони эҳтиёҷманд кӯмак расонанду беморонро аз рӯи зарурат бистарӣ намоянд. тамоми он лавозимот, тамоми он таҷҳизотҳои ҳозиразамоне ки асосашон нодир аст дар беморхона васл насб карданд ва хушбахтона ҳамин буд ки ҳам ташхис ҳам дороворие ки аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ба беморхона ворид карда шуданд умуман самти беморшавӣ ва фоизи бистаринамоӣ дар беморхона кам шуда буд аз ҳисоби ҳам ташхис ҳам таҷҳизотҳои ҳозиразамон. бо хуруҷи COVID дар ноҳияи Рӯдакӣ беморхонаи марказӣ ба пурраги навсозӣ муваҷҷаҳ шуд. дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ харидорӣ карданд, катҳои нави замонавии хоб дастрасу насб карданд ва дигар таҷҳизоти соҳавиро муҳайё намуданд то дар тамоми вазъият тавонанд барои ҳифзи солимии аҳолӣ табибон даст ба кор бошанд. феълан аксари катҳои хоби муваҷҷаҳе ки давоми ҳамин сол харидорӣ гарданд хушбахтона холиянд, аммо табибон тавсия медиҳанд ки ба хотири то ба ин ҷо наомадану дар сафи беморон қарор нагирифтан ҳатман бояд ба нуқтаҳои ваксинагузаронӣ рафт ва вояи ваксинаро гирифт то аз бемории COVID-19 эмин бошем. сари вақт гирифтани ваксина аз бемории сироятии коронавирус ба андешаи донишмандон кафолати эмин мондани ҳар нафар аз сироятёбӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти муҳимияти ин масъала бобати таъмини солимии аҳолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саъй дорад ки шаҳрвандони мамлакат ҳарчи бештар ба ваксинатсия фаро гирифта шаванд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо аз шаҳри Исфара. طبق قرار ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید-19 که از 2 ایول به تصویب رسید، در تاجیکستان واکسن ضد بیماری سیرویتی کرونا ویروس برای شهروندان سنی از 18 سال بالای مملکت حتمی اعلام گردید. از این لحاظ در جمهوری معرکه واکسینگیری با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان که در اساس توصیه‌های تشکیلات عمومی جهانی تندرستی تهیه گردیده است، جریان دارد. مقصد از گذراندن معرکه ملی ایمونیزاسیا از آن عبارت است که طریق واکسینه انسان به آن بیماری مسئولیت پیدا میکند و در آینده تواند که با همین ویروسی به بدنش وارد گردیده مبارزه برد. محض توسط گذراندن ایمونیزاسیا در طول ماه‌های اخیر در جهان خروج بیماری کرونا ویروس کم و اداره شونده مشاهده کرده می شود. در شهر اسفره در مرکز سلامتی، بنگاه‌های طبی، در کارخانه و مؤسسه ها امکانی با سرعت ادامه دارد. الکی ده ها هزار آدمان سنی از 18 سال بالا به ایمونیزاسیا فرا گرفته شدند. از آن روزی که به جمهوری وارد شدند واکسینه ها ما واکسیناسیا را آغاز نمودیم و امروزها با واکسینه نمودی مدرنا که از ایالات متحده آمریکا به ما وارد شده است
онро иммунизатсия карда истодем. мо аксари аҳолиро фаро гирифтем ва мақомотҳо, ҳокимияти маҳаллӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, омӯзгорон, кормандони боғча, соҳаи тандурустӣ ва он шахсоне ки аз 18 сола боло мебошанд, онҳоро ба ваксина фаро гирифта истодем. аз тамоми мардум хоҳиш карда мешуд ки ба ин бетараф набошанд, чунки танҳо бо иммунизатсия метавонем мо роҳи садди ин беморӣ, пешгирии ин бемориро гирем. баъд аз гирифтани иммунизатсия дар ҳолати бо ин вирус дучор шудан шахс гирифтори беморӣ мешавад, лекин дар ҳолати сабук ё ки бенишона ин бемориро паси сар мекунад. имрӯз дар филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Сура ҳами омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ ваксина гирифтанд. аз кулли тоҷикистониён хоҳиш мекунам ки ваксинаро гиранд, чунки барои аҳли оилаи худ ваксина гирифтан лозим аст. ахиран кормандони филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо дар назардошти қарори ситоди ҷумҳуриявӣ мубориза бо COVID-19 ва ситоди шаҳрӣ оид ба пурзор намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ ва паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар гузарондани ин маъракаи муҳим имгузаронӣ бетараф набуда дар таълимгоҳ дар ҳамбастагӣ бо маркази саломатии шаҳр ваксинагирӣ муташаккилона ташкил гардид ва кулли кормандон ваксина гирифтанд. тарҳрезии нақшачорабиниҳо дар иртибот ба истиқболи шоистаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи мақсадноки онҳо имкон фароҳам овард ки бештари мушкилоти иҷтимоии мардум рафъ гардад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорон ин шабу рӯзҳо мунфаршкунии роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳияро ҷоннок мекунанд. гузориш дар ин хусус. дар доираи корҳои ободонии созандагӣ бахшида ва пешвози ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси маъмурияти ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи Абдурим Ҷумаев ноҳии Бобоҷон Ғафуров мунфаршкунии 7 километр роҳи дохили шаҳрак ба нақша гирифта шуда то имрӯз 4 километри он иҷро гардидааст. рӯзи гузашта дар асоси шартнома миёни ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи Абдурим Ҷумаев ва ширкати роҳсозии ҷамъияти дори масъулияташ маҳдуди Тоҷрод роҳи марказии шаҳрӣ ки Ғафуров шафати ҷамъият пурра мунфарш карда шуд. зикр кардан ҷоиз аст ки дар нимсоли аввали соли ҷорӣ роҳбарияти ҷамъияти саҳомӣ дар корҳои ободонии кабудизоркунии шаҳрӣ ки Ғафуров низ саҳми назаррас гузошта ҷомеаи меҳнатии хоҷагии мазкур баҳри бо дастовардҳои арзанда таҷлил намудани санаъҳои тақдирсози миллат корҳои созандагиро вусъат мебахшанд. мо ҳозир мана 4 километр асфалт кардем. аз номи хоҷагӣ асфалт кардем, ба нақша гирифтем ки то 30 солагӣ мо 3 километр 600 метр асфалт мекунем, қишлоқо мо обод мекунем. 1684 гектар пахта коштаги мо ваъда додаги ки ба нақша гирифтаги 4000 тонн, лекин мо ҳозир ваъда метем ки 4500 тонн пахта месупорем. 500 тонн мо изофа ҳамин пахта додана мо дар кор. мо техникаро тайёр кардем. ҳозир техника мо тайёр. мана 25 август сар мекунем пахта. корҳои ободонӣ аз ҳисоби даромади хоҷагӣ амалӣ гардида кишоварзони ҷамъият дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани агротехникаи парвариши пахта дар мавсими ғунучӣ нақша доранд ҳосили хуб ба даст оваранд. мутахассисони ҷамъият омилҳои асосии ба даст овардани ҳосили дилхоҳро сараввал дар коркард ва омода кардани замин, интихоби тухмӣ, кишти серивақтии пунбадона, меҳнати шабонарӯзӣ, бо нуриҳои минералӣ таъмин кардан, мубориза бо ҳашароти зараррасонро бо усулҳои кимиёвӣ ва биологӣ дуруст ба роҳ мондан ва обёрии саривақтиро риоя намудан арзёбӣ карданд. имсол деҳқонои мо ин пунбадонаи нав, тухми нав, чигитои нав майя 405, майя 505, майя 455, тухмиҳо дӯсти сони ҷумҳурии O'zbekiston тухми S6504, яъне як номи нав мондем ки номаш Ҷумаев, ҳаминам коштаги мо. ҳозир мана дида истод ки ин ҳисоби миёнава 35-40 донага тоғри шудааст. кӯракҳои мана тайёраш бо оли ғунчака дост ва якада шонака дост истода ҳама мувофиқ ҳосил мегирем.
کشاورزان جمعیت سهامی کشادی به نام عبدالرحیم جمعیف بهر با دستاوردهای نظررسی مهنتی استقبال گرفتن جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مقصد پیش گذاشتند که در کارهای آبادانی سهم بیشتر گذاشته برای قناوت خرمن طلای سفید وطن نقشه‌های در پیش ایستاده را سربلندانه اجرا نمایند. با استقبال سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش ساختمان بناهای مدنی و معماری جریان دارد. با اطلاع خبرنگاران ما در اکثر انشاءات جشنی که به مناسبت این سنه مهم در نقشه بود طی 2 سال گذشته تدبیرهای ساختمانی انجام یافته امروز مورد بهره برداری قرار دارند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. بهر درآمد تطبیق نمودن دستور سپارشی حکومت جمهوری تاجیکستان جهت استقبال سازوار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوردست لخش 221 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده است که بیشتر انشاءات بنیاد مکتب و سیمخانه‌های الوگی، مرکز و خانه‌های سلامتی، سرتراشخانه، کاشانه‌های حسن، حموم و دیگر انشاءات بهترسازی سطح زندگی ساکنان میباشند. طبق اطلاع مسئولین تا امروز 156 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است. عین حال کارهای ساختمانی در بینای شعبه بیماری‌های سیریاتی با صفت بلند ادامه داشته همه شرایط‌ها برای پیش بردن کارهای ساختمانی پیش بینی گردیده است تا ساختمانچان در مهلت معین گردیده کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش همه کوشش و امکاناتش را بهر آن سفربر کرده است که نقشه و عهدهداری‌های قبول کرده را در دوام سال تامین نموده دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان را در عمل تطبیق نمایند. از جانب شعبه حفظ محیط زیست نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروخ مرحله 4 است که گل‌های گوناگون و درختان همیشه سبز از شهر دوشنبه به شهر خاروخ انتقال داده می‌شوند. این دفعه باشد زیاد از 10,000 گل به مرکز ولایت برای شناندن آورده شده است. در مجموع تا به امروز از جانب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروخ و کارخانه و اداره‌های مرکزی ولایت، ساکنان، شخصان سخاوت پیشه زیاد از 400,000 گل شنانیده شده است. جزئیات بیشتر در مطلب خاصیت خدایاربیک زاده. امروزها شهر خاروخ به شهر گلها تبدیل یافته است. از اول موسم گلشنانی تا به امروز از جانب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروخ و کارمندان کارخانه و اداره‌های مرکزی ولایت، ساکنان، شخصان سخاوت پیشه، اهالی و گلکاران مرکزی ولایت زیاده از 400,000 گل در خاروخ شناخته شده است. همه این آبادکاری‌ها به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده، یکی از سمت‌های عملی شده کارهای آبادانی و سازندگی در مرکز ولایت به شمار می رود. ده‌ها نمود گل‌های آرایشی رنگارنگ و جالب از منطقه‌های گوناگون مملکت به خاروخ آورده شده، به سیمای آن با شناندن درخت و گل‌ها تراوت نو ضم کرده شده است. فرهاد محمد نظربیکов مدیر شعبه محیط زیستی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروخ گفت که گلشنانی و خرمگردانی در شهر خاروخ الهام از تراوت و زیبایی بزرگ شهر وطن دوشنبه گلارا می باشد و ضمناً امروز خاروخ به شهر گلها، به شهری که در احاطه کوههای گردونرس وطن سبز پوش است، به خرم شهر وطن تبدیل یافته است. از ماه اپریل سر کرده برای تامین نمودن گلزارهای شهر خاروخ همه کارمندان مقامات اجرایی محلی دولتی شهر خاروخ و ساکنان کانال جویبارهای شهر خاروخ را به پارگی به کار آماده ساختند و برای دسترس نمودن خوب آب پالیزی در آن موضوعهایی که درخت شنانده می شود و در آن موضوعهایی که گل شنانده شدند آماده کردند. حاضرین وقت باشد به مناسبت این بزرگمون در حدود شهر خاروخ کارها به طور خیلی جدی رفته ایستادند. هر سالها قد راههای حدود شهر خاروخ زیاده از 6,000 متر کوادراتی گلزارها بودند و این سال با تشبث خود رئیس شهر خاروخ حدود گلزارهای شهر خاروخ خیلی زیاد شدند. قریب 9,000 متر کوادراتی گلزارهای شهر خاروخ هزینه کردند و در آن گلها شنونده شدند. از آغاز موسم تا به امروز در مرکز ولایت زیاده از 3,000 درختان همیشه سبز شنونده شدند و همزمان در شهر خاروخ از جانب اداره خواجگی منزلی و کمونالی شهر 4 عدد گرمخانه تشکیل کرده شدند که پیوسته گلکاران مرکز ولایت را با گلهای در این منطقه کوهی وطن نشأ و نمو یابنده تامین می‌نمایند. در حدود شهر خاروخ زیاده از 3,000 درختان هرچه از
نوعی وحدت، نوعی رودکی و حدود خود شهر دوشنبه انتقال داده شدند و در همان جایی که امکانیت شناندن درختان بود همها رو شنوندن. درختان اساسی که در شهر خروق شنونده می شوند درختان اوروشی از نمود مژوینلیک و تویا که در حدود شهر خروق نشونمای خوب می‌یابند، اساساً در حدود شهر خروق همانو شنونده می شوند و نمودهای اساسی همان گل‌ها از توج خروس، تاگیتس، سالویا، کاتارانتوس، همین نمودهایی که در شهر دوشنبه هستند همانو با رنگ‌های گوناگون انتقال داده شدند. تمام حدود شهر خروق بود، همچون پایتخت عظیم شهر دوشنبه گلزار باشد. برای همین مردم هم بود در همون گلزارها گلگشت کنند، از همونها بهره برند. هر روزه مقامات اجرایی محلی دولتی شهر خروق به این دقت جدی داده است و حدود شهر خروق همون امکاناتی که است برای سیر گشت جوانان، برای دمگیری خودمان گلزارهای نو بنیاد کرده ایستاده‌اند. باید گفت که خروق امسال در عرفه جشن ارجمند ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خرم شهر وطن نام گرفته است، زیرا تراوت و زیبایی آن بی‌مثل و بی‌مانند است. هر یک ساکن شهر خروق از این زیبایی و تراوت افتخار دارد. бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла бобати истиқболи шоистаи 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони шаҳри турсунзода сарҷамъона ба ҳашари умумӣ баромаданд. махсусан дар ду шафати шоҳроҳи душанбе турсунзода корҳои ободониву созандагии вусъати тоза дошт. сокинони меҳмоннавози ин минтақа ният доранд то таҷлили ҷашнҳои миллии кишвар ду шафати шоҳроҳ ва гулгаштҳои онро ба мавзеъҳои хурраму дилрабо табдил диҳанд. аз рафти корҳои ободонии шаҳри турсунзода ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва тоҳир сулаймонов гузориш медиҳанд. ҷиҳати истиқболи ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар шаҳри турсунзода корҳои кабудизоркунӣ идома дорад. дар ду тарафи шоҳроҳи душанбе турсунзода аз ҷониби сокинон корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоду сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа ҷараён дорад. барои сабзу хуррамгардонии гулгаштҳои шоҳроҳ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамъиятҳои деҳот гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонида шудааст. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва дастгирии соҳибкорон, фаъолон, имрӯзҳо дар шаҳр бунёди корхонаҳои санъатӣ, сохтмони симхонаҳои иловагӣ, таъмири роҳҳои нақлиётгар, чароғонкунии кӯчаҳои шаҳр вусъати тоза гирифта мардум ба ин ҷашни пуршукӯҳ ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. сокинони шаҳри турсунзода ба истиқболи ин ҷашни пуршукӯҳ тамоми кӯшиши хайрати худро ба он сафарбар менамоянд ки ин ҷашн дар сатҳи баланди фарҳангиву сиёсӣ пешвоз гирифта шавад. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки диёри худро ободу зебо гардонанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар тамоми корхонаву ташкилот ва деҳаҳои ҷамоатҳои деҳот корҳои ободониву созандагӣ муташаккилона ҷараён дорад. аз ҷониби кормандони муассисаи манзилию коммуналии шаҳри турсунзода дар тамоми мавзеъҳои шаҳр, кӯчаву хиёбонҳо ва гулгаштҳо корҳои заминавӣ ба роҳ монда шудааст. дар корҳои ободониву кабудизоркунии шаҳри турсунзода ба пешвози ҷашнҳои миллии таърихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд то дар шукуфоии шаҳри худ самгузор бошанд. умед аст ки бо сарҷамъии мардуми меҳнаткарини турсунзода ҷашнҳои миллии мамлакат дар сатҳи баланди ташкиливу фарҳангӣ истиқбол гирифта мешавад. кишоварзони вилояти хатлон аз иқлим ва обу ҳавои мусоид мақсаднок истифода намуда ҳамасола дар миқёси мамлакат аз аввалинҳо шуда маҳсулоти гуногуни кишоварзиро истеҳсол менамоянд. то имрӯз агар зарофарони водии вахш бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ ва полизӣ таъмин менамуданд, ҳамакнун дар самти боғу токпарварӣ низ қадамҳои устувор гузошта талошбарон доранд ки ҳам ба қадри кофӣ талаботи сокинонро бо меваҳои шаҳдбори маҳаллӣ қонӣ гардонанд ва ҳам барои фаъолияти корхонаву коргоҳҳои коркарди меваҷот ашёи хомро таъмин кунанд. дар ин шабу рӯзҳо боғпарварони хатлонӣ ҷамъоварии ҳосилро идома медиҳанд. гузориши навбатии барнома дар ин хусус омода шудааст. боғдорӣ яке аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта сол то сол дар вилояти хатлон рушд мекунад.
боғдорон ҳосили ба даст омадаро ҳар мавсим дар баробари таъмини фаровонии бозори истеъмолии мамлакат, ҳамчунин қисми бештари меваҷотро дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ба минтақаҳои гуногуни кишвар ва берун аз он содирот менамоянд. Чун дигар боғу токзори шаҳру ноҳияҳо ниҳолони себ ва олӯи боғи ба номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ки дар мавзеи фахрободи ноҳияи хуросони вилояти хатлон ҷойгир аст, ғарқи ҳосил буда, кормандони хоҷагӣ имрӯзҳо бо истифода аз ҳавои мусоид ба ҷамъоварии меваҳо шурӯъ намуданд. инҷо 100 гектар себ тайёр шудагиай, мо дар ҳамин 100 гектара зиёда 25 намуд навои себ дорем. чӣ хеле шумо дида истодед, ягон навдаи рост намонд, ҳама ғарқи ҳосил аст. барои мутобиқ гаштан барои меҳнат кардан дар корай. мо хай сол хак меҳнат кардем, душ додем дар зимистоне ки сармош назана. вақтиш дар мисол мегирем биридем навдаи зиёда шикастагӣ шав. ана кадомеш ки ҳосилтен несте вора гирифтем айбайн. хай меҳнат кардем, дору додем, ина килтина ҷуф кардем. ҳамаша ҳам чизе ки агар техникаи чиз буд, мо ба ҷо овардем, хайни ҳозир самараш хитон дидистем. таи солҳои охир бо супоришу раҳнамоии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарорсозии боғу токзори харобгашта дубора оғоз ёфта, боғу токзори нави намунавӣ бунёд гардидааст. яке аз тадбирҳои муҳиме ки роҳбарияти олии мамлакат бо амалӣ кардани он ба беҳдошти сатҳи зиндагии сокинони ин минтақа заминаи мусоид фароҳам овардан, ин бунёди ҳазорон гектар боғи нав ва таъсиси садҳо ҷойи корӣ мебошад. тӯли 8 сол мешавад ки мо дар ин боғ вақти гулу мева шуваиш кор мекунем. занҳои хонашин соҳиби ҷои кор шудем. бо вақти мева шава мева мебарем, вақти ҳама ҳосил дар ҳаста охир ангур мечинем, бодом мечинем, сев мечинем. 1 сол 12 моҳ соҳиби ҳама кор ҳастем. бояд зикр намуд ки хоҷагӣ дар ихтиёри худ қитъаи ниҳолпарварӣ дорад ва имкон аст ки худ ва дигар хоҷагиҳои боғу токпарвариро бо навниҳолони хушсифат таъмин намояд. боғпарварон иброз медоранд ки даромаднокии кишоварзони хоҷагӣ асосан аз ҳисоби боғу токпарварӣ буда, дар ин раванд фоиданокии асосии боғдориро метавон аз боғҳои себу олу ва ангурҳои шаҳдбор ба даст овард. ҳозир ки аби қитъаи замине ки мо истодагием, бригадир Бобохонов Нурло мебошад, дар ихтиёри худ 16.5 гектар замин дорад. боғи себ то ҳамин рӯза 15 тонн чиндагӣ ба бозор баровардаги. мо бозорро нигоҳ мекунем 4 сум, 3.5 то 5 сум мефурӯшанд. я биологически ҳам бигем тоза ҳай, экологически ҳам тоза ҳай. мо ҳаракат мекунем ки соҳиби хушсифат ба бозорҳои ҳамин ҷумҳурӣ бирорем. зиёд кардани майдонҳои боғи мевадиҳанда аз як тараф дар ғанӣ гардониндани буҷаи давлат мусоидат намояд, аз ҷониби дигар метавон бо ин роҳу васила дар беҳтар сохтани сатҳи зиндагии аҳолӣ саҳм гузошт ва ҳам дар байни дигар давлатҳои бурунмарзӣ Тоҷикистони соҳибистиқлолро бо меваю сабзавоти тару тозаи аз ҷиҳати экологӣ тозааш муаррифӣ кард. гузориши Хуршеди Абдуалӣ, Мусои Нурмуҳаммад барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Хуросон. дар соли таҳсили 2020-2021 хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ зимни иштирок дар озмунҳои фанӣ 199 медал ба даст оварданд. ин ва дигар дастовардҳои соҳаи маориф ва вазифаҳо барои соли таҳсили 2021-2022 дар остонаи соли нави таҳсил дар машварати августии омӯзгорон таҳлилу баррасӣ гардид. хоҷа Назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ин корҳо маҳсули меҳнати дастии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи восеъ аз ҷониби маҳфилҳои марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо мебошанд, ки дар машварати августии омӯзгорон ба намоиш гузошта шуданд. дар ноҳия 9 маҳфилҳои фанӣ фаъолият намуда 211 нафар хонандагонро фаро гирифтааст. дар қисмати расмии машварати августии омӯзгорон доир ба фаъолияти шуъбаи маориф дар соли 2020-2021 ва вазифаҳо барои солҳои 2021-2022 мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Собод дод. дар маъруза қайд карда шуд ки дар ноҳияи восеъ 8 муассисаи томактабӣ, 67 маркази инкишофи кӯдак ва 73 муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият дорад. дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоби касб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои иҷро баробарӣ гирифта шуда, айни замон 22 нафар занон дар вазифаи директори муассисаи таълимӣ, 26 нафар зан дар вазифаи ҷонишини директор фаъолият доранд. дар ноҳия 128 нафар омӯзгорон аълочиёни маорифи Тоҷикистон мебошанд. ҷиҳати интихоби дуруст ва бошӯронаи касб дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 23 адад кабинетҳои технологӣ, 29 адад кабинети технологияи касб барои духтарон, 3 адад кабинети санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ, 4 адад кабинети мусиқӣ ва суруд амал мекунанд.
در سال تحصیلی 2020-2021 معارفچیان ناحیه در مجموع 199 عدد مدال به دست آوردند. در المپیادای فنی جمهوریوی 33 نفر خوانندگان سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. علاوه بر این خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه واسع در آزمون‌های بین المللی اشتراک نموده صاحب 7 مدال طلا، 9 مدال نقره و 26 مدال برنجی گردیدند. در برآمد رئیس ناحیه واسع قید کرده شد که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معارفچیان ناحیه در کارهای آبادانی و بنیادکاری فعالانه اشتراک نموده سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. در قسمت جنبسته چهاربینی از نام شعبه معرفی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یک قطار آموزگاران برای سهم ارزنده گذاشتن در تعلیم و تربیت نسل نورس با سپاسنامه‌ها قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. مقصد راهاندازی گردیدن آزمون‌های جمهوریوی فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسنی خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان баланд бардоштани савияи дониши кормандони бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳрноҳияҳо мебошад. аз рафти ин озмун дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ҳамкоронамон гузориш мекунанд. این نوبت آزمون جمهوریوی فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان که بین کارمندان بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی دایر گردیده ایستاده است در ناحیه خوالینگ برگزار شد. آزمون مذکور بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بین بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی برگزار شده ایستاده است. وابسته به طلبات نظامنامه آزمون مدیر بخش عقد نکاح نوجوانان را در حالت تنتنوی دایر نموده و آنها شهادتنامه عقد نکاح را می‌سپارد. اینچنین به 6 نفر طفلکان نوزاد شهادتنامه تولد به طور رایگان با تحفه‌ها تقدیم کرده شد. کارمندان بخش در همین روز به 4 نفر طفلکان نوزاد در تولدخانه نیز شهادتنامه‌های تولد را با تحفه‌ها رایگان دسترس نمودند. در همایش که به ساکنان ناحیه در تالار مجلسی مقامات اجرایی حکومت دولتی برگزار گردید، سردار شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت ختلان و مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه خوالینگ درباره قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به اسناد حالت شهروندی و کمبودی‌ها در سمت فعالیت کارمندان سخن رانده ابراز داشتند که نوابسته به بهتر شدن وضع در سمت به قید گرفتن اسناد تا هنوز از جانب یک قطار شهروندان بی‌اعتنایی ظاهر کرده می‌شود. گردید که در این سمت همکاری اهل جامعه و مقامات و اداره‌های دخلدار با کارمندان بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی ضرور است. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید. در гаити оқибатҳои зилзилаи шадидро бартараф мекунанд. рӯзи 14 август ин кишварро заминҷунбии 7.2 балла такон дода талафоти ҷонӣ ва харобиҳои зиёд боқӣ гузоштааст. як қатор мамлакатҳои ҷаҳон бар зидди ҷангалсӯзӣ мубориза мебаранд. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи мамлакат. шумораи ҳалокшудагон бар асари заминҷунбии шадид дар гаити ба 1297 нафар расид. дар ин бора расонаи хабари бо такя ба мақомоти гаити иттилоъ медиҳанд. мувофиқи хабарҳои охир теъдоди маҷрӯҳон аз 5700 нафар бештар аст. дар қисмати ҷанубу ғарбии ин кишвар ки зарбаи офати табиӣ асосан ба ҳамин ҷо рост омадааст, амалиёти ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ идома дорад. зилзилаи 7.2 балла дар гаити рӯзи 14 август ба вуқӯъ пайваст. тибқи иттилои зилзилашиносон маркази ҷунбиши замин 40 километр